it's the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the tree. Takže zatiaľ sa mi tu páči, je tu veľmi pekne, počasie nám celkom vychádza. Také prehánky sú tu menšie. Máme jarok okolo, to si môže všimnúť kameramanka Hanislava. Jedlo tu je trošku také premenlivé, s menšími zrážkami, ale verím, že sa to ešte zlepší. Latrina je super, najlepšie asi kvôli tomu, že tam je ten zápisník a že tam môžeme zapisovať svoje pocity, keď robíme nejakú potrebu. A sme na takej veži, ktorá má asi tak 4 až 5 metrov. Ale to je fakt super. A čo hovoríte na hru baseball? Absolútne netuším, o čo tam idem. Dobre vedieť.